হে গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল দীপাঞ্জলি লাইফষ্টাইললৈ। হে গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰ ভালে বেয়াই মাজতে আৰু মানে ইয়াত বতৰটো ইমান ভাল নহয়। বেংগলোৰত মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে, তাকে ইমান ৰ'দটো দেখাই নাই। আজি 2 সপ্তাহমান 3 সপ্তাহমান হ'লেই ৰ'দটো মানে ওলাই নাই আৰু তাকে ৰুমত বহুত বেয়া লাগিছে থাকি তাকে অকণমান ওলাই আহিবলৈ ভাবিছোঁ। খেতি পথাৰত কিনো খেতি কৰে তাকে আপোনালোককো দেখাম আৰু আমিও চাম আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু গতিকে আহক। মানে ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ লগৰজনীয়ে মানে হিন্দী অকণমানো নাজানে, মানে সি কানাডা ভাষা কয় আৰু তাকে মই অকণমান কানাডা ভাষা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। টুটা ফুটা ভালকৈ নাজানো, যোনটো নাজানো হিন্দীতে কৈ দিওঁ আৰু সিও বুজি নাপায় আৰু মোৰ মুখলৈ চাই থাকে। আৰু মই যোনটো কানাডা ভাষা বুজি নাপাওঁ মই মানে তাৰ মুখত চাই থাকোঁ আৰু এনেকৈ দুজনী মিলা প্ৰীতিৰে ধৰিছোঁ আৰু ಇದು ಗ್ರೈನ್ ಕರ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಡ ನಿನ್ಕೋ ಇದು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಇದು ನೈಸ್. ಇದು ಏನು ಫ್ಲವರ್? মানে কি ক'ম ফ্ৰেণ্ড, ফুলখিনি ইমান ধুনীয়া আৰু বহুত ধৰণৰ ফুল আছে, মানে চাইও ভাল লাগিছে আৰু ফুলখিনি বহুত ভাল লাগিছে দেখিবলৈ। আপোনালোকে ইমান এটা ভাল নাপাব, মানে মোৰ কেমেৰাটো ইমান ভাল নহয়, তাকে এনেকুৱা অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক। পূৰা একেবাৰে বেঙুনীয়া কালাৰ হৈ আছে। ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು? ಅಸ್ಲಕ್ ಕಲರ್ ಐತೆ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಿಂಕ್. ಇದು ಕಲರ್ ಸೂಪರ್. one or two pickering pick ಓ ಮಾ ಓ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ pick one. ಇದು ರೋಸ್. one pick. ಕರೆ ಇಲ್ಲ. one day ಇದು ಹಾಯ್ बोलो. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. আৰু ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পথাৰত ফুলৰ খেতি কৰে আৰু বহুত ধৰণৰ খেতি কৰে, শাক পাচলি যিকোনো মানে খেতি কৰে। আৰু ফুলৰো দেখিছোঁ ইয়াত এইখন পাতলাই ফুল আছে, ইয়াতকৈ বেছি আৰু ফুল আছে মই দেখিছোঁ। আৰু ইয়াত এনেই মানে বহি নাথাকে, বুঢ়া হওক বুঢ়ী হওক, মানে সকলো ব্যস্ত হৈ থাকে। আৰু ইয়াত যেন ফ্ৰেণ্ডছ ফুলটো লাগিবই, পূজা কৰে আৰু মাইকী মানুহে চুলিটো লগাই ৰাতিটো পুৱালে, গা ধুলে দিব নুধুলে নাই, কিন্তু খোপাত ফুল থাকে। আৰু আমাৰ দিব্যাই ফুল ছিঙিছে, দেখিলে মানে দৌৰাব ইয়াৰ পৰা। ইয়াত মানে ফ্ৰেণ্ডছ এই বতাহ জাগে বহুত ঠাণ্ডা লগাই দিয়ে, মানে কৈ লাভ নাই আৰু ঠাণ্ডা দিনৰ নিচিনা ঠাণ্ডা লাগিতো ইয়াত বৰষুণো দিনে তথাপি ইমান ঠাণ্ডা হৈ আছে। নান মানে আইটো ಮರ್ದಾನಿ ಹಮಿಲಿ ಮರ್ದಾನಿ ಇದು ಕಲರ್ ಆಯ್ತು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತು. হুৱা মানে ফুল ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೂವ ಮನೆಗ? মানে কৈছে ফ্ৰেণ্ড ফুলখিনি যেন উঠাই আছে দোকানত বেচিবৰ কাৰণে নে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। মানুহজনে ক'লে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ছিঙি আছে। অকণমান মানে বুজাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক। ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಐತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಐತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಟ್ರೀ ಇದು ಮನೆ. ಮಣ್ ಇದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇದು ಮಣ್ ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇದು ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲವರ್ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಇದು ಇದು ತುಳಸಿ ಇದು ಏನು ಹೂವ ಇದು ತಾತ ಇದು ತುಳಸಿನಾ ಇದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ತುಳಸಿ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಎತ್ಕೋ ಇದು ಅದು ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಮನೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಸೆಡಿ ಒಂದು ಸೆಡಿ ಬೇಕಂತಾರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅದು ನಾಟಿ ಇದು ಕಾಕಡ ರೋಜಾ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಗೊತ್ತಾ ದಾಲ್ ತೂರಂ ಬರುತ್ತೆ ಖಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಕಟ್ಟ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಅಸಂಬ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬೇಡ ಹೋಗೋ জিকা খেতি ইমান ধুনীয়া গ্ৰীণ অ' মা লেমন পৰি গ'লগে মই দোকানত আকৌ কিনি দিম ৰ টিকিৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব বাই বাই